Tere, Ema! Mis sa arvad? Miks muinasjutte vaja? Зачем нужны сказки и книги? Кто много читает, тот много знает. Сказка помогает понять, что любой плохой поступок рано или поздно будет наказан. Так было и в сказке Йохана Гунтера «Петер Большой и Петер Маленький». Juhan Gunderi lugu Suur Peeter ja Väike Peeter on õpetlik muinasjutt, mis pajatab mõisahärra kahest orjast, suurest ja väikesest Peetrist, kellele tulevad appi mesilased, hiired ja lõpuks ka vana kull isiklikult. Praegu me vaatame Juhan Gunderi muinasjutte. Need on Suur Peeter ja Väike Peeter, Vaeslapse talutütar ja Vigur Reeba ja Ahjualune. В сказках Йохана Гунтера ценится добро и мужество. И сейчас мы познакомимся с некоторыми из них. Esinevad Tallinna lasteaias sinilillapsed lauluga Õhupallid, juhendajad Svetlana Antjuhhina, Kristiina Aruoja Priimägi ja Maria Kask.